Ljubav majke prema detetu jeste nešto na čemu počiva ideja brižnosti i odgoja ovog društva. U skladu sa načelima sistema u okviru Srpske pravoslavne crkve iznikla je molitva koju pravoslavne vernice, koje su i majke, govore za sreću i zdravlje svoje dece. Takva molitva se zove majčina molitva ili u narodu poznatija kao majčina molitva za decu. Oče sveti besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno ti se molimo za decu koju si mi podario da rodim. Sačuvaj ih u tvojoj milosti i svetosti, da bi se tvoje ime proslavljalo u njima. Uputi me tvojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje tvoga svetog imena, a na korist ostalih ljudi. Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to. O Gospode, prosveti razum moje dece tvojom premudrošću, da nauče dušom i mišlju da tebe vole. Usadi u srca njihova strah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bezgresnosti. Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom. Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži. Blagoslovi moju decu da bi mogli napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi. Neka bi njihovi anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od zamki nečistih duhova. A kad moja deca pogreše pred tobom, ne okreni svoje lice od njih, nego prema tvome velikom milosrđu budi milostivi njima, jer ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha. Nagradi moju decu svim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje. Sačuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog. O dobri Gospode, ja ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece. Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti, da sa svojom decom mogu stati pred tebe u dan strašnog suda tvoga i da ti bez straha kažem, evo me Gospode sa decom, koju si mi dao da zajedno sa njima veličam tvoje najsvetije ime. Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok traje ovog sveta. Amin. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.